هل الاكله بتاعتي فيها رز؟ ماشي. هل الاكله بتاعتي نوع من انواع اللحوم؟ نوع من انواع اللحوم؟ لا 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 لا، مش نوع من انواع. لا 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 مش نوع من انواع اللحوم، مش شرط. لا. هل الاكله بتاعتي بتتحشي؟ يعني الرز ده بيتحشي في حاجه؟ لا صعب الشوربه. لا. الاكله بتاعتي سي فود؟ سي فود لا. هل الاكله بتاعتي فيها لحوم؟ لا. هل الاكله بتاعتي فيها دقيق او مشتقات؟ لا لا. هل الاكله بتاعتي بتاكل بالمعلقه؟ تاكل بالمعلقه؟ تاكل بالمعلقه. هل الاكله بتاعتي فيها رز؟ ماشي. هل الاكله بتاعتي يعني الرز ده عليه خضار؟ الرز ده عليه خضار؟ لا. هل الاكله بتاعتي بتدخل الفرن؟ فرن؟ هل الاكله بتاعتي رز وبتتاكل بالمعلقه؟ ماشي. هل الاكله بتاعتي حادق؟ لا. يعني حلو ولا حادق؟ لا. لا ايه يعني؟ يبقى اسال بعد كده، هو سؤال او لا. مش حادق؟ حاجه اسمها كذا ولا كذا. يعني الاكله بتاعتي مش حادق؟ مش حادق. هل الاكله بتاعتي احنا قلنا يعني بتدخل الفرن عادي؟ بتعمل في البيت اكتر ولا بره؟ لا بره. من بره اكتر. مش يعني ما تقعدش تسال كتير. ماشي اسال بس انجز. هل الاكله بتاعتي رز بلبن؟ صح. ايه الاكله بتاعتي؟ الاكله بتاعتي ممبار. والله العظيم كنت اقول ممبار السؤال.